Omuboni omulungi wa muntu w'abantu media nkwaniriza ino mu kaire kano olunaku olwaleero tukyaziiza Ssekasani Mukyere nenda okutegeeza nti tujja kuba nga tulinga ku nsonga eddira birala ayeekiriza nsooke nkulamuseeku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abatali basiraamu mukama yeebazibwe. Tuli ku Seasand Suites Hotel ekasinga okuba ey'obuvunaanyizibwa. Bw'oyenda ekyenkyo nkani breakfast kiriwo, bw'oyenda ekyemisana nkani lunch kiriwo, dina eriwo, ate imwe abali ni conference, abali ni workshops oba di seminars bali ni di hall engazi obulungi ate nga liri mu kifo ekisiikirivu. Iwe olina omukolo gwa kwandula, olina mukolo, olina olikwenda wona ta reception yo uidano ku Seasand Suites Hotel akabeeyi kakutyama mwategeeragana ka kina Uganda kwogera ng'abantu yakutegeeragana butegeeragane. Kale Seasand Suites Hotel ni wonka otufu yakusima yakati amunange antwaire ku Seasand Suites Hotel ehotel ekasinga okuba ey'obuvunaanyizibwa oba ehotel esinga kuba ng'eyogerwako. Empeereza y'abakozi baamu nnungi nga wenkomiza n'akafo ke tulimu. Iwe ow'emikolo oteerabira Seasand Suites Hotel. Iwe ali kwenda semina, ali ni semina, oli ni workshop, oli ni conference, Seasand Suites Hotel bali ni hall ennungi ed'obuvunaanyizibwa. Oidye mu kibuga kino ekyeidinda oli kunoonya gakusula abantu b'otedda kulumibwa biku, abantu b'ojja okusula ng'okuba ng'oti kabiri oba osuzeega oti kabiri oli Bungereza nenda okutegeeza nti akafo kali kalala Seasand Suites Hotel w'osobola okujja wonka. Balina ekyenkyo, balina ekyemisana, balina ekyeigulo. Beeyi yakutegeeragana. Baaganibwa mu kibuga ekyeidinda ku luguudo lwe beeta Spire Road ge baaganibwa. Kale Seeka oli bulungi? Alhamdulillah. Awo kirungi oba oli bulungi kirungi. Olunaku ajja kusomesa sooka olamuse kubatuuliza akola ayitibwa namali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamuyisa. Amiina. Kubanga eri abatubona nga basiraamu yaba yabatubona nga tibasiraamu abatali basiraamu mukama mulungi ekiseera kyonna kyonna. Amiina. Olunaku olayo tujja kulinga ku nsonga ki? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero luno nga ife abantu Allah subhanahu wa ta'ala yatutonderamu ekintu nsaalwa era aya eriterekiriya ekuba nti wa min sharri hasidin idha hasada, n'akaseera ensaalwa wekugemera, n'akaseera ako ensaalwa wekolaki wekugemera. Amakulu Seeka twazaalibwa n'ensaalwa tulinayo iwa Bakari olinayo zena alinayo kubanga mu butonde obw'omuntu ezirayo ninze mwene kyenda nsinga aye ate bwenjira ku mateeka ga Allah nti Allah nakasama riziki y'omuntu mala n'atebenkera naka nti Abubakari ansinga okupulizentinga ebyeya rediyo era nekiza nti yansinga so nakubiriza abantu twena buli omu ku nsi kuno Allah yamutaawo ng'alina kyasinga mwini ekiri ku nsi kuno bwe tuwangaala buli omu alina kyakola kyasinga mwini. kyasinga Buti awo Seeka ensaalwa evaaga bwe tubanga tuyidde bulungi nti omuntu tusingagana kubanga n'engalo no tulikola kidaagayaga. Buti ensaalwa evaaga nti Allah yakobera nti okontrolinga ensaalwa lumu eri abamanyi hakimu ne shakimu buli omu yasomesa mwine owundi yabuuza mwine nti eibanga lyetusomeire ondezeeku wiki oli akati nkwezeeku ebintu 8 yakati byonka mu myaka 32 yankoba ti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Emyaka 32 onsomyeku ebintu 8 byonka yakati kale binkobere mu bintu yakoba nti raaitu nnas ningirira abantu nga yatahasaduna nga bagemerwa banaabwe ensaalwa. Ningirira abantu nga bagemerwa banaabwe ensaalwa. Aya ngate Allah yakoba nti mu surati Hud yaka nti wama min dabbatin fil ardh illa ala Allah rizquha. Wazirawo kyewalula ku nsi kuno nga kitambula okutoola ku nga Allah alina riziki yakyo
bwe nabona ekyo faraditu bima qasamahu llah, n'asiima n'ekyo Allah kyangabiriye n'aba mutebenkevu kibira nti oyo mutuufu mupaate yakola akusinga. kati nkubiriza abantu abali kutubonabonabona nti tuyikirize nti buli omu alina kyasinga mwine owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaka nti law kaana nnaasu fi khayr, singa abantu iffe twali balungi lama qaala Allah tiyandikome nti kul a'udhu birabbi nnaas maliki nnaas ilahi nnaas min sharri waswasi lkhannaas. Essura edo omuntu aba akugemerera ensaalwa osomanga ku essura edo. Essura edo eriwa diri isatu ekoba nti kul a'udhu birabbi nnaas maliki nnaas ilahi nnaas min sharri waswasi lkhannaas paka gyekoma. Yaba essura eyindi ekoba nti kul a'udhu birabbi falaq min sharri ma khalaq. Obwo bubi buli mu baki mu bantu iffe tuli babi. Wazirayo muntu azira nsaalo wabula nkukobye nti ensaalwa ogicontrollinga the way you control your jealousy. Oteekera okucontrollinga ensaalwa ng'osaba Allah ng'okakasa twena tukakasa wama min daabati fil ardi illa ala Allahi rizquha. Ezirayo omuntu atambula ku nsi kuno okutoolaku nga Allah yamuteekerateekera lizikiye. Singa abantu ife tukitegeera singa tusiima twalema kuloga banaife. Abakali oyinza okusomesa omwana wo akasente gyokatwaire niwokola ki niwomana waiddewa omwana yamala okusoma yaba nediguli zina wande tanze ndide kuki kumukolo oidi nga nsobola kwidda neidagala graduation party very good ndidda neidagala omwana wo ediguli efe abule kyagifunamu. Era nkubiriza abantu imwe abali kumbona nti omwana wo bw'asomanga senga eddeina abantu b'oli kweta ku party graduation party kubanga nze nsobola okuyita ku party y'omwana wo nga nti yasoma ki oba mascom katubona oba anaakola naida neidagala ddagala ziriyo erigemesa omwana wo okufuna omulimu era tukiwakana. Omuntu aida yafumbirwa nze nakubisa bagyeta invitation card nagabira Bakali nagabira Ramadhani nagabira Faluku nagabira Jamiru Kowa nagabira Nkomedi abantu bonna nabagabira ki invitation card. Kati mu bantu abo Allah ayinza okugezesa abo babiri n'abaida n'omutima omulungi omunaana gwida kuba nti katubona oba anafumba katubona oba nakola ki oba nafumba aye nga wabeese bajja kulya enkoko yo bajja kulya oluwombo lwo bajja kulya eitooke lyeineke esente dokoze isadido baida nga balina ekirowoozo nti katubone oba nakola ki oba anasucceedinga. Abantu tuli babi enaku dino abantu balina emize egipangisa basenga wayegana senga ali mukazigo enansana ali mukazigo eiganga aide akansolinga omwana we eyalemerera obufumbo gwe olikuleka aide akansolinga ki omwana we aje mu bufumbo olikumufuna yeide n'ekirowoozo senga oyo gwolese nti tajja kufumba omuntu ono yeide n'ekirowoozo ekyokuba nti aida kusaaniawo omusaada ono then baatabigasiya mu luwombo baatabigasiya mu mmere baatabigasiya mu nvuruga kwegamba omukolo gwabanga gwidulese nairogo nekyo nabikyapa nti law kaana nnaasu fi khayr. Singa abantu imwe abali kumpona nino Babakali ninze mwene singa twalimu akalungi lama qaala Allah tiyandikume nti kul a'udhu birabbi nnaas kul a'udhu birabbi nnaas kul a'udhu birabbi falaq kul huwa Allahu ahad. Essura edaisatu nikabeddwa ayinza okuba nti baada Allah akutaasa abantu abakuloga twala nti erogo likola ki? Erogo liriyo
wallahi billahi tallahi era omuntu asobola okukola ki okukuloga wabula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusomesa ebintu bingi yakoba mu hadisi eno yatambula mpola mpola olw'abantu baife okufunamu yaka nti yaqulu sallallahu alaihi wasallam nabbi yakoba ani yakoba nabbi Muhammad twena gwe twikiririza mukwano gw'abangi ti ma min abdi wazirayo mwana adamu nze niwe n'abo bali kutubona ma min abdi yaqulu fi sabaha akoba mu kaseera webukyera era nkubiriza nga buli kukya nkubiriza abantu boona boona abali kumbona nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakoba nti ebintu bya mirundi ebiri otabizaanirangamu ebiseera bya mirundi emeka otagizanga kolaki kubizaaniramu yakoba nti akaseera kabula subwe omusiraamu yena yena omutendeke era ayenda obusiraamu bwe era anoonya ejjana esaawa 10 lwaki oba esaawa 10 lwaki oba mu buliri nga Allah yakoba nti wasubuhi iza tanafas subuhi gy'oli kubona awo webukyera awo Allah ne mwaidandabira nga buli kukya empewo eyekufuuwa obuliri webuwoomera ino Allah aba ali kuidandaba leka nkukobereeko akapewo ako ddagala kwifa abantu era kyobona Biraali Imaamu tuzaala ino Biraali Imaamu tuzaala ino olw'ensonga nti empewo yasubu yetufuuwaku amaanyi ag'obutonde Allah aba aliga kuwa mu mpewo eyo kufuuwa kweyo wasubuhi iza tanafas olusuudasuuda olwo Allah aba ali lwidandaba subuhi egyo obona so nkubiriza abantu akaseera kabula subuhi otakazaanirangamu otajjanga ku WhatsApp otajjanga ku TikTok gyonaabe empewo eyo kufuuweku gyonaabe empewo eyo kufuuweku eyo ofulime compound yawo weyo kwa amaadyi otanaaba gwokya